Malo, misto pomparum, u duši je pomparum, uvijek čisto pomparum, iako se ne menju pine pomparum, u duši je pomparum, vine mine ne, a i ko se i dogodi, da i koga zlo pogodi pomparum, a moj Bože, pomparum, što se može, pomparum, moglo je isvršit, gore pomparum, 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 Ljudi, znači nalazimo se upravo na gornjem igralištu na brdima. Znači brda imaju oči, a ovo igralište je bolno vidjelo svega, a nešto od tog svega ćete čuti upravo u ovom poludokumentarcu o te temu na brdima i našem prvom albumu Kabaret. Se sad nalazimo je sportsko igralište Brda, iako mi ovdje nismo išli na školu Brda, išli smo na drugu školu, ali to te sve isti kurac jer su sve s tog Brda praktički. Uglavnom ovdje smo visili, sjećam se, ovdje smo prve truve udarali, brate. Ja nisam. Nije, ja sam malo ispod, ali to je to. Sidili bi ovdje, brate, isti na ovim tribinama, tada je još bilo pun kurac ovih natpisa, sad nema više ništa. Sad je kulturnije, puno. Malo da se vidi ovo. Dica su vrednija. Dica su vrednija, viš da nema više nikoga, ovdje sa obisko. Sad nema ničega, Bolje da nema. Ovo bi sidili tako na početku, sjećam se ko jučer, sidili bi ovdje i pričali priče, napušanje kao će se ovdje izgradi kat, gore gdje ćemo mi staviti pušit kao samo za nas, toga se točno sjeća. Onda kamere nas koliko ih više nema. Brate mili... Jedino što je ostalo od svega ovi grafit dolio. Znači to se ne bilja, mogli se mu dati 2 ruke. Ne, grafit je baš... Grafit pa je i ratni bogat, ovih drbava. I uglavnom ovdje je isto. Svako, evo baćao sam malo i druge štacije, okolo, ali ovo baci balon koji pute, ovdje je tehnički igralište. Su bili turniri, ovdje su počele sportske igre mladih u Hrvatskoj, što su sad ozbiljan neki projekt. Ovdje su prvo počeli na Brdima i onda je za par godina su izbili prvi incidenti, mladi Brđani bi ovdje s ovih tribina mislili da su na Podljudu, dok bi igrala dica iz srednjih i osnovnih škola, ovi bi radili nerede i onda su makli to na bače da ne bude više ovdje jer smo neredni. Ali začetnici smo sportskog događaja velikog. Znači ovo je sportski kvart u globalu. Sport, samo sport. Mi smo isto sportisti. Usko smo vezani u sportski ambijent. Ovaj ovdje prozor školski, znači svaki mali Brđanin sa 10-11 godina mora razbio i prozor tako da postane baš pravi Brđanin. Ako nije razbija ovi prozor, jedan put sa 10-11 godina, taj brate nije ništa, to nije Brđanin uopće. Tako da ovaj prozor je najviše puta platio, jedna škola je morala promijeniti 1.000.000 prozor. To je ovaj prozor ne ulaže ništa. Vidiš da je ovo stari prozor još iz Jugoslavije, oni gori su novi, a ovo kad se razbije svako malo. To je Doduše je sad manje, sad je sve krema. Znači ovo smo sad već u špici Brda. Sad ćeš vidjeti vamo, ima znači sportova koji god hoćeš, taekwondo, karate, ples. Na ulici imaš ove što dižu utege, imaš za dicu, imaš za tenis, za balun, za košarku. Za balet. Brate, ima sve Možemo i dalje, ajde vidiš, ovdje se bilda, brate. Vi ste bodybuilderi, ovdje se igra. Mali naraštaj, vamo je tenis, iza leđa kameri je balote i balun. Vamo je špina, znači nekako nije pijan na tu špinu napušen, prije je bio natpis, jel te lipi, zato što bi svi su pili na tu špinu kad bi se napušili.
Tako da to je ta udarna špina. Vamo stari igraju na balote, znaš. Ljudi igraju balun. I mi smo neka igrali. I mi smo ga igrali, Sad gledamo druge dok ja sam igraju. sjeba ligamente, parenta, Nije sjeba ništa. ali jednostavno ne igra više balun, A tako bio da. je talent. Ali igrali smo i basket ovdje masu, sad ćeš vidjeti kad stignemo ovdje. Ovo je igralište uglavnom bilo žiž razbivanja ovdje, znači panduri ovdje nisu nikad dolazili. A kad bi dolazili dobili bi nešto u glavu. Kapa, ne znam šta će, vata se za pištolj, mi ga svi gađamo, op, cap, ono, to je bio var teški. To je bio var teški, evo tu su doli stali, znači, to je baš bio var, dolaze, znači sve je bilo zaleđeno. I dolaze od doli, i brate mili, mi ih odavde počeli gruda, ono pa snijeg u Splitu, znaš koja ura nije nikad, kad pada snijeg u Splitu, jedan put za mog života, bogat. I brate mili, stojimo mi ovdje, panduri doli. I kad mi gađali buseve, pizdarije, ono, i oni kao nemojte gađa grudama, ovo ono. Govorim ja, gađa njih i počeli ih gađa, brate, jer ga pogodio u facu, pala mu ovako kapa sinka, ovi se vata za pištolj, šobija. I onda došao ovdje vata nas, a ne može ništa ono snijeg, bova mi iz 5 metara i samo ga jedan gađa, drugi dolazi, šov živi, brate. Znači, to je bila ono, teška anegdota. To se zna. Je, Boga mi, da je. Snimi ovo sigurno. Ovo brda Tutomići, to je ono. A prije je bilo bolje, to je sigurno, brate. Prije je bilo bolje, uvati pelija i to. Ovdje je neka bija WC, danas je to bok za uvijek. Slušaj, evo sad Danas se jedna uvija anegdota tu isto. kaj je burak, kaj je jugo, ovisi biša kaj je jugo. Pazi ovo anegdotu, dođi moja, Ovo ovdje. Viš, ovo su bili WC-ovi. A ovdje je bio športsko-rekreacijski centar Brda koji nije vidio ni športskog ni rekreacijskog, u njemu samo side ono stari pijanci, ono šta loću. I vlasnika smo zvali Balija, a mi ko mulci, znači nema šta mu tu nismo radili, stariji su mu radili više pizdarija od nas, ali jesmo i mi bušili mu gume, zapalili mu radnju, pa bi ti on došao i rekao, jesi ti lud ili glup, jebi ga, izađi iz radnje, jebi ga. To je bila njegova priča uvijek. Ali da, nije bio loš čovjek, nego smo mi bili, ono, hahari mali. Tako da svašta jedan čovjek prošao s nama, ko zna li živ više, bogat, pita Isus. Ovdje uopće prije nije bio mali ovih teren. Nije bilo i terena, ništa. Šta je ovdje bilo, brate? Ništa, ovdje je bio beton. Beton. Teško. Šta je trava? Jevi. A vidi ovo, brate. Čekaj, pa moram pišati kad smo već kod toga. Uglavnom, sad smo odmah ispod igrališta na štangi. Ovdje bi isto često sidili dok još panduri su vozili golfove, ono, dok nisu bili takvi problemi i to. I iza nas je ono, znači sad si... Kultno misto. Sad je- Najkultnije misto ikad zatvoreno je zbog svega, uglavnom to je sad Citroen centar, ono, prodaje auta, servisa, prije je bio kafić, ring. najudarniji kafić u životu mom. Dobri stari ring, a? Koji nisam Znači, mogao ni je. ući, pa ga doživiti toliko Znači smo to je ono bili. bilo, znači mi smo bili još dosta mlaji, ali to je bilo puno, znači svega. Ring je bio najluđi kafić, bila definitivno, bio je u centru Brda, bio je pun svega, ono, kockalo se, čupalo se, dolazile su pevaljke, ono. Znači, meni je bilo najbolje, ring mi je bio od kuće 10 sekundi. Uglavnom Panenta živi praznoga doli di hoda. piše ljekarna, odmah prvi Znači, porton. Živi ja u bi se portonu za- gdje auto, Di auto- kuća bila i nije nikad položio za auto. A živi tu gdje auto škola, ne kuća, boga. Idem pješke. Aj Kad sad si ćemo pješak, proći doli nisi priko nervozan. ceste, put parka, pa ćeš vidjeti koja je špica doli. Aj. E pa nema veze.
sad smo sili na mračni. Braća, ovo ti je, ovo je Mračni institucija. smo proveli najviše vremena, brate. Živa istina. Mi bi ovo mi je. sidili ovdje dopaši na one dvije klupe. Zapravo minjala se hierarhija, Minjala brate, se, ovih minjala klupa. se, ali Trebalo je sjećam se doći ti- do ove, ova je ali bila ima duš, najudarnija. brate, Ima sjećaš duš. se, sjećaš se, fetus. Znači, dopaš, zoveš ga fetus jer je fetus položaj. Bum. Kako da to zna? Ovdje sam proveo godina više nego u školi skoro. A nisam više nego u školi, ali poprilični dio vremena smo svi ovdje gubili, jer smo relativno ovdje svi živimo, meni je ovdje zgrada, njemu je ovdje ovome ispod. Nekako ovo je bilo udarno mjesto, vrate, za sis. Kao prije je bilo puno zdravije. Prije je bilo svaka klupa imala svoju neku ekipicu, ajmo reći. Zdravije, brate, Bilo je. bilo je, brate, sidili bi mi na ovoj klupi što smo zvali Mravična, ispod Bora, na ovim klupama bi sidili dopaš. Evo ga! Pilo se pivo. Pivo se pilo iz kartovca. Ti neka najbolja luda, neku, brate, nikad nisi vidio. To će Peli dostale. Kao vidi, šta je Peli donija. Pšenična piva iz Minhena. To je prava piva, evo slabe šta je Ima pije nešto iz za Česi. kameru. Prije recimo ovdje se samo sidilo, dolje je bio isto beton, sad je ovdje isto jedno igralište. Di se dica, čak se igra balun. Ja sam kročio, Najsportskiji kvart u gradu. Igrališta na svakom živa istina zapravo. Ovdje ima Najviše tenis. propalih talenata. Talenata, ko upliči cijeli Hajduk bi ja šprdao jednom momentu. Je. Uglavnom ovdje bi naći lito, jedno 90% lita dok smo bili mlaji, ovdje bi sidili, brate, ovdje bi baš bilo pun kurac ljudi. Pušikalo bi se, pijuckalo bi se, bogi su glavu i male curice masirale s obzirom da je on uvijek bija zahtjevan. I to je zadnji put vjerovatno kad su ga curice i masirale. Ima anegdotu jednu dobru, sidili smo ovdje, brate, ne znam jesi ti bija, mislim, ko je bija ovdje, nema pojma. Bija ti tu, nisi čuva šta sam rekao. Ja sam uvijek bija Sidili smo ovdje, brate, na klupi i bija je mrkli mrak, normalno mi ovdje opet dopašli tamo i sad stojimo, pušimo Šicaju nas cvitove. čuješ od japu, tup, tupi, tup. I sad mi gledamo, šta je? Gledamo lijevo, desno, šta je? Žena. Kad ne, šta? Ubila se. Baba se bacila. Jebote, baba se bacila, mi pušimo trubu i sad treba ići, doće policija, doće svi živi. Gledam, baba mrtva, ne trza, boga. Mrtva. Znači, nemaš vjerao koja situacija, smo mi bili tamo, da te upresi to baci. Pa je, samoubojstvo djeluje tuđe na psihu. Živa istina. A bilo je svega, sjećam se jedne anegdote, sjedili smo na jednom kraju parka i side ovdje svi stariji i bila je priča ko će dati sviza zapalit. I govore svi kao nema nja ništa. I svi kao niko nema ništa, niko ne puši. Kaj je dobro. Sad svi stoje tu, jedan put dolazi policija i sad kao što to bilo prije jebiga racije non stop. Došla policija tamo na onu cestu i paf, istrčali i svi dolaze odmah vamo, pritres vamo tamo i svi biže a niko ništa nije imao na peninu. A svi biže od jamput. Klasika. Aj jebe ti slavo, majke. Nemamo nisam. Kao si napušen, rekli su, ajde nemoj nas lagat. Vidi mene kao sam napušen. Čekaj, evo ovdje se nešto vuče ljudi, Vuču 0,24 crte od 740 metara. Brajo. Vidi Tadine kockice. Tadina kockica. Je li ovo Tadina kockica? Vidiš šta izgleda dobro, brate. Bravo, da ovih svitavaću dobije epilepsiju, pumi ga je kurac jebo. Ajde žele dalje. Ajde žele, goni dalje. Saga! Šta nisi rekao, izgasio bi sustav. Mogli smo se malo klizati. Znači evo sve imamo čaj iz starog parka, ćemo ići na jednu šta bi rekli ovdje neki u Splitu, najtvrđu
Najtvrđa Baš teški lokacija geto. ikad, brate. Teški geto, znači ono naga, svi kad pravi reperi snijaju neki spot na tračnicama i to. Tako sad vidi tračnice, tunel, vlakovi, bili su čak u tunelu Kauči, ali neću sad puno o tome, to ćemo To je više, svoja priča. To ćemo sad kad dođemo doli. A ovo malo sad iz auta, ovamo tamo da vidiš kako je to kad se ide priko brda. Evo druga škola, ovo je škola gdje smo učili svi, praktično osim Parente. To je škola Ravne Njive koja je, kao moram reći, ko Kotar drugi, ali isti kvart, tako da to su sve brda. Sve stopa, da. Tako da brda imamo par škola. Ovdje vidimo rotor. Gdje se ljudi okreću, ono. Evo ovdje vidimo živu istinu, ono. Živu istinu, brate. Sad se već lagano spuštamo ka... Sad se spuštamo ka Neslanovcu koji je treći kotar brda, znači brda je ovo 3 kotara, brda, Ravne Njive, Neslanovac i Kopinica i Stinice, ono brda su svog grada. Sad smo prošli kraj stopa staroga, stari stop je bio znači kafić isto jedno vrijeme, ali sad je to drugi su vlasnici. Da bi vidio. Dosta je uvijek isto. Šta je uvijek isto? Šta radiš da bude drugačije pizda? Uvijek je tvrdo. Materi. Sami Bro, hujao slihoru. Ja to mogu staviti. Iz osnovne škole naći staro misto, Good old place. znači sve mrkli mrak, jebi ga, to je znači da budemo vjerodostojni mistu, ono ne možeš ti sad vidjeti kakvo je misto, brate, ali uglavnom u tunelu smo, zaopeli. Očito. U tunelu, brate, više na tunel. gdje ispod brda prolazi vlak, znači do jednog kraja brda do drugih prolazi vlak i još smo u tunelu. Znači imaju kauči, prije još bilo i više fotelja i svega, čak smo imali mala svitla, bila je ko cijela mala tunelaška zajednica, ko mali cigani ono u tunelu, brate. Ovdje se sidilo, prve cure su se ovdje vatale prvi cvitavi su za onu mrve. stvar, znači, brate. Neka smo rješavali kod ovog momka. Ovi ovdje šta je na zidu. A danas on rješava kod nas. Neki taj džir, uglavnom ovo je jedno od najtvrđih mista uopće, u jebenom si tunelu, čak je to jedan put bilo na policijskoj patroli, za one malo starije koji se sjećaju policijske patrole s televizije, jebeno misto, totalno, sjećam se ko mulac, ono bilo bi sablaznih, kad bi se ono previše napušio, ono bi bilo kao ono, neko bi pustio neku strašnu muziku iz Dosije X-a, ono ili nešto, onda se cijeli usereš pa bižiš vanka iz tunela jer je mrkli mrak i ono, bio je var, brate. Suvišna je priča, šta su ovi bilo. Suvišna je priča, evo, uglavnom bilo je to što sam rekao. Prve cure su se vatale doli, prve baklje se udarale, znaš, bio si najsigurniji u tunelu, jebješ mu mater, ono. A i boga mi, prve stine u glavu, s obzirom da je sve od stina, ono. S obzirom da ti je stina ovdje najbliža ruci i srcu. Je, i bila je doli narkomanska kuća, što smo je zvali, gdje se kra bakar, kad bi se bakar kra iz elektrane obližnje, pa bi se taj bakar palio da ostanu samo bakar, a ne ona guma i ono sve ono cilje, onako crn, ideš dole za 50 kuna, bogati, vraćaš taj bakar, ono ko mali cigić opet. Jebi ga, takav je bio surov život i ti 50 kuna Spremaj je si za vidno. novi dan, odmah tu, ono, uboja si pebana. Uboja si pebana, ono, ima si za cigare, kavu i joint. Što je bilo dosta za danas, a sutra ko živ, ko mrtav. Onda ideš u novu turu za pojiš, tako je, brate, si ogladnije. Dobro, tad ješ ono... Nisi ništa poja ujutro od 10 do 4 popodne i skuplja si za duksa i za kavu i sve. Ja skuš da si gladan, onda ideš po novu turu. Onda se opet guriš. Je, čuju se glasove onih hahara doli. Ali je bija var, obožava sam kuće. Boga mi, kuće sam naći najviše volio. Još to je bio tamo 7. 8. razred, ja sam tamo počeo pušiti travu, tako 13-14 godina. I ovdje doći, obožava sam to. Jedno ovako stinama nekog zasut. To je bio vrh.
Sad me ovo vratilo u neku nostalgiju, brate. Dobri stari. Je, dobri stari Liti tunel. ladno, zimi toplo. Brate, liti, znači kad je 50 stupnjeva vanka, znači nemaš disa, vruće, brate, uđeš ode med, ono čuješ tamo ko da pada izvorska voda, brate, s izvora ono kapa lipo voda, slušaš ladnu vodu, ovdje stojiš med i onda prođe vlak. Bi bila bazena, sad prođe vlak za snimku. I ono prođe vlak i sve zadimi i ti ono, onako 14 godina rak pluća, ono, teški, bogati. Var je to bio. Vidimo boje. Vidim i boje. Vidimo boje. Bil. Nije sigurno od bilog dima. Već mi polako ide na kurac. Znači, to je bio jedan kratki video o te temu, O našem kvartu, o našoj našoj mladosti. našoj svakodnevnici. Ne. Tu se nema više šta puno ni za kazati, ni za reći. Znači nećemo ići u širinu jer kad Ni u mi radimo dužinu. pravi dokumentarac to bi trebalo 5 uri. 6 minimalno. Ovako bi znači samo ukratko malo vidite gdje smo mi bili, što smo bili, da taj album koji će sad izaći za mjesec 2 dana od te tema, znači da znate Koja je srž i po čemu se to Zašto sve je to gradilo Zašto i je naš odakle. takav? I odakle se to izrodilo. potiče. Tako je, I to je nismo to. mi krivi što smo ovakvi kakvi jesmo. Još smo krivlji. Pala je tama. Peace. Tutum tama, te tem. Kabare, stay tuned.